ukunda birangije rwose ciye bugufi kumaka gatuti si bisanzwe si bimenyerewe kandi sinjya bimenyera jewe sinjya bimenyera sinzo kumenyera mu gitondo madamu nasanze matogota biramweza ngo atogota uko kwimana nako kwimana ngo nafurahi baraka zote zauriwe kumaro kila safa katika kufa kwa Yesu hakuna woga na shaka hayatakuwa matukio kama uone Lazaro yeye sana milele. zageze gute kandi abaje kumubwira ati tubanza twitunganye ntawe uzumenya ivy'isi ushobora kuba naragusitayeho ngo mu magambo nuko ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu asema uongo, si mwanadamu ili achute. Mbingu na nchi vimepita ko washishikaye niki ndamubwira ngo singiye mu nama y'abahinda aho niho mvuka sinagiye mu nama y'ubuhinzi nzatangirana mu buhinzi no kuri televiziyo tubiza bitwara amasegonda ariko imbere y'Imana aho imbere y'Imana y'Isaka Yakobo makuranza kayigira mukoma bafaze baderiketa apote ngiranigezaya ikikuru bangayataka kayigira mukoma gutababana we ngiremeza wabana we abantu babasha kunyumva tuvuge mwamina niba turukuma tuvuge mwamina niba turukuma tuvuge mwamina niba turukuma tuvuge mwamina niyo mpamvu iyo mbonye umwanya nkuru
abafaransa abongereza bivuga neza, I don't take it for granted. Ntabwo bifata nk'ibintu bisanzwe. Ntabwo ari uko apotre abyaye tuvukana tuziranye, kuko bavukana ni benshi. Yari ni mu batoya by the way, ariko nuko duhuje inyenyeri. Birameze ngo hari inyenyeri turiho twembi. Baza mugenzi wawe si inyenyeri yawe wowe iracaka wo kwibuka se uwo mutumira nawe. Wetu wa ajabu, wetu wa ajabu, wetu ni ajabu, 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 ajabu. Mungu ni wa ajabu, wetu ni wa ajabu, wetu wa ajabu, ajabu, ajabu. Kwa ajabu, hakuna kwa ajabu, ni kama ajabu, ajabu. Tazame mwenyewe, hisia ni kulema, utakuta ni kwa ajabu, 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 ajabu. Apotre João ni baranzamuye mu ntera. Urabweza ngo baramuzamuye mu ntera hariya mu kazi hariya. Gitaramo. Urabweza ngo gitaramo. Haleluya. Gitaramo. Gitaramo. Pamela Silabo. João ni baranzamuye mu ntera. Abantu bazamuye birabweza ngo kandi ni leta. Ibi birakora. Uko twarabyongeranyije turabivangavanga, no ariko iyo wabiyunguriye neza birakora. Mungu haleluya. Haleluya. Kama tuko pamoja semeni haleluya. Haleluya. So ndashimana ko nayisabye ubwiza bwawe kandi ko ndabubona. Ko ndabubona kabisa. Tuvuge ngo amina. Haleluya. Rero ndashimiraga Mushumba n'abandi bakorana. Umubyeyi wacu ndashimira abayumbe. Abayumbe ni abantu beza. Kibagira protokole nyinshi. Uriya mukozi w'Imana Bea abandi bazamubukinga murabizi kubera Imana buriya Imana y'ubutunzi itoroshe iguha value, iguha agaciro. So abantu nabo bakaza bakubukinga, ariko iyo wasenze nakubukinze sha kandi twavuganye nariko mbwira Imana ngo pourquoi comment ça va ça va pima comment igitarama ukarumuna w'Imana oui écoutez ndio Imana ichugara ariko ni matiko hapa tuko pamoja sana. Haleluya. Twavuganye n'Ejide na Museveni ariko mutuma kuri Fred uyu wacu pilote na no kubera amasengesho nakoze arampamagara narimo nitegura ngiye kwambara Ujoro wa muki. arambwira ngo bavuze ko mugiye gutarama muri Gezo Deza natwe turaje tuni muzi tuvuge ngo haleluya. Rero Imana bamugisha tuvuge ngo amen. Hanyuma rero Mushumba rero yaratwigishije inshuro nyinshi twabaga turi kumwe nawe, bari dufite moto wa kwanza umuro wa mbere ukakiza musubira kuvuta upagani kule baga tuja munabo akatubwira ati umugende gahoro unyoga twega twari tukibona ibintu ugende gahoro izimana ni gake semeni haleluya. So yamwe kubwiriza rero mu muteoloji kugira ngo mwereke ko nakuze kandi nabyo ntabyo bitwaye aricyo bitwaye semeni haleluya, kugira ngo urabona umubyeyi wawe harigaza mugatako ahantu namutumira pera ahantu yahakorera umurimo. Rero ngiye kukwemeza mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuvuge ngo haleluya.
rero abayumva bagenzi banje kumubona n'abaye muteoroji cyane ndi muri stage bihangane hano nizoka ndakubitwara mubirebe neza ariko ndi umunyeshuri mwiza arabizi by the way tuvuge ngo haleluya niba turi kumwe tuvuge ngo haleluya turasuhuza abari online Imana ibahe umugisha abari Bujumbura abari i Buraya abari hirya no hino abagarizo dezamu nashatse gukora surprise ntibyakunda ndashaka kuzana abantu bose bo muri Philadelphia baba hano byadukundira ariko nubwo ari ibanga tuzaza rimwe tuzabatungura tuzi Philadelphia uko se kuza umunsi babwira umunsi se oyo uvuze ibanga mu by'ukuri ni ibanga oyo nzikora ibanga tuzoza hano tubaze umunsi n'igihe niba turi kumwe tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya haleluya kubera ko tuba twifuza ibihe twabanyemo umushumba tukiri batoya benshi twabasere bateye kandi bishoboka tuzazana n'abagore n'abana none nazanye umuhungu wajya ahangaha semeni haleluya Imana ishimwe rero tugiye gusoma umuntu usomera adusomere Yakobo nako nimugire ubwoba ntabwo ndi muri stage tuvuge ngo haleluya Yakobo ibice 5:17 umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza adusomere mu izina rya Yesu. Dore Eliya yari umuntu bwira mugenzi wanjye umeze nkawe bwira mugenzi wanjye Eliya yari umuntu umeze nkawe sinzi aho yari atuye kwanza we nta nubwo yari atuye mu mujyi birashoboka ko nta n'amashanyarazi yahabaga yari umuntu umeze nkande yego asaba cyane ko imvura itagwa agira gute pastor ariyiga cyane bwira mugenzi wanjye ngo hano dutandukanye kwibuka imwe gusa gusaba cyane bwira mugenzi wanjye ngo tuzadusaba leta bwira mugenzi wanjye agira gute wa bwira mugenzi wanjye usaba cyane uzusaba cyane kwanza gusaba cyane no kugira gute bwira mugenzi wanjye ngo gutitiriza mu yandi magambo gufatiraho ukabona biri kwanga muze ugafatiraho ukabona ndetse ko haraza bidasa nabyo ugafatiraho agira gute wa asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa agira gute wa asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa aho arongera agira gute wa arongera gute arasenga ariko nubwira mugenzi ngo warasenze cyane ariko ntiwongeye niyo mpamvu ibintu byapfuye ko murumva ngo barakore bwira mugenzi ngo ufatiraho fatiraho waba gutwara imodoka ni ugufatiraho bya Yesu kandi nta kibazo niba uzi ufata feri aho arongera arasenga arongera gute musefu arasenga agira gute nuko ijuru rigusha imvura nigira gute wa ijuru rigusha imvura aho ubutaka bumeze imyaka yabwo bugira gute bumeze imyaka yabwo bwira mugenzi wawe impamvu ufite ibibazo iwawe n'ubutaka no kurumbya n'abana n'ibigize warasenze ntiwasenga cyane ntigongera gusenga kweli uzamwumva se ko ntibumvishe ndavuze dutuka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. amasengesho yacu agera kure cyane umutima uri imbere y'Imana ugakoma uruzi ushaka kurekima ndetse n'umwana mutozi uzi gusenga ntabwo ntangazagira azafashwa kandi
kugera komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hari ibintu amafaranga adakora, hari ibintu sayansi n'ubwenge bidakora, hari ibintu ba nyogokuru na ba nyogosenge na papa wawe na mama wawe niyo yaba bambaye bigeze aha ngaha badashobora gukora. Bishobora gukorwa gusa no gusenga cyane, ukongera ugasenga. Haleluya. Ngira mugeze mwongera usenge. Zimwira kubagirira sibi ahubwo nihiza kugira ngo mbare mu mutima bizaza bakunda Nagusanze bigaragura biraga imvura biratweza iratweza iratubabarira ikoroshe arahaneza baba dusenge wongera usenge biragoye utandukanye gusenga kwawe umvayo z'amabwiriza batange ingabo zishinzwe kubawe ongera mugenzi wawe mubwire ngo ni ukuri kw'Imana biriya bibazo byananiranye wongera usenge urebe wongera usenge shyiramo agateke shyiramo akanyama loro tatara maidengere koro mangaya tatila somba koro maidengere musume twarasenze turi Nairobi na Eshi Kayole zibonera ahubwo niziza kugira ngo bare mu mutima Imana ishuha tuvuga ngo haleluya ngo dusenge Kayole sha wewe wari utarazi Imana iratubwira umugisha wanyu turi muri Amerika twari tugiye muri Amerika tubwira mandate iyo utasenze urayoba, iyo utasenze uhusha umugisha wawe, iyo utasenze uhusha inzira. Ariko ndashima Imana iyo wasenze kugira amakuru ikakubwira ngo nyura ahangaha kandagira ahangaha ibintu bimeze gutya aho mandate wongera usenge gusenga kwawe umvayo z'amabwiriza batange ingabo zishinzwe kubawe Imana icuba tuvuga ngo haleluya. Imana iratubwira ngo umugisha wawe uri mu Rwanda le tourner kandi biramugenza ngo twari mu butayu bene bwa wundi uteye ubwoba, ariko Imana iyo wasenze ireba ibyo wowe utarebesha amaso ibasha gukora cyane. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo kubabazwa kwiheba kuraboneka bishobotse kuko n'Imana ikunda. tuvuge ngo haleluya. Kugana umunyeshuri uri guhabwa amanota rutoroje nabyishe. Tuvuge ngo haleluya. Uko nta kibazo mfite. Imana icyubahiro, tuvuge ngo haleluya. Kubigira short uwo munsi twari abashoboye n'uyu mugabo bitoroshye, noneho Imana ikavuga ngo jewe ngo uzamubera boss. Twese turi abashomeri ariko mbasengesha. Iyo wasenze cyane hari ibintu Imana igikubwira batakanuma ukabikura mu mubiri ukabikura mu bwenge bw'umuntu, ariko kuko ari Imana yabivuze yabisohoza. Tuvuge ngo haleluya. Fire, Papa.
ndagaruka icyo gihe nari nje bisanzwe nja muri vugabutumwa muri Gerizo ndagaruka mbona n'umuntu kwa Ragwa hariya twiganye muri kaminuza wumva Imana twari twariganye arabwira muse urabona akazi n'ukuru wari uzi ubwenge iyo Imana yagutunze itoroshi izi kwibutsa ubwenge wagiraga ikabyibutsa abantu bagomba kubera umugisha iyo wasenze irakubaza gusenga ariko usenga irasenga Ai, baba. tubura kwa Rubango arabwira ngo nimuhe cheve ngo azampa akazi ndaseka cyane iyo wowe umuntu uri mu butayu ajya kubwira iby'ibisubizo apote ukamuseka kubera logique niwe n'umubabaro bikomeye kandi ubutayu bw'umuntu muremure ntabwo ni ikibazo noneho kakabanga amazina hariya wowe ubona abantu bambara n'agashati nawe kavuka mutoni ndamubwira ati kurambera urwenya turaziranye nageza ngukompeza nageza ngwigisha ndo mwihorera muzima nigendera inayo minisura mu butayu kuko ndajaga muri Amerika ariko Imana yaravuze yagize gute uri muri network gusa roketa hotela be noneho sinzatamba n'umwuka atabinemereye hari umuntu uri gufasha hano mu izina rya Yesu tuvuge ngo amina hanyuma ngongereyo arampamagara nyuma y'icyumweru wabaye gute wohereza dosi nzohereza kuri za modoka n'igemizi Simba coach za Simba za Trinity ya Simba coach siniruka modani yarabayeho abaga Simba coach ashobora kuba ariyo yake ndayohereza ubusa tumenya za Simba coach sikimenya makuru hari umuntu sitaje yewe kuko Imana isize amakuru ya Simba coach sino yametumika ngo senga cyane senga kandi ombe rusenge Imana izakwindura amateka tuvuge ngo haleluya ndayohereza apotre arayifata ndamubwira ngo kubera gusita tukampamagara ngo gukora interview ntayishaka uzompamagara ngo gutangira akazi murebe ko ndabwira umukoresha ariko isezerano ry'Imana tuvuge ngo haleluya yamamagaye twabagahisha kitengera Quando está matando me chama que o ticket vai aho kagira nuko ngo madeni na yasi kuma wiki nibishije kwima yamuze musinga singa afuru kuri bakakati kabisi umuhungu ati umuhungu kanisa Imana yamugeneze kabisi yageneze wala kitengera bakubwira ko agakayi twagira ese twarayishuye amadeni hanze turishuye batwohereje amafaranga hanze turishuye kwitikena baba ndevege n'uwo yohereje none kandamye bati jengage mu kazi ariko twishura amadeni yabo batazamufunga tuvuge ngo haleluya ndaza narageze niko kazi ka mbere nakoze nta interview nakoze nta examen nakoze y'akazi narageze gusaba urufunguzo nyuma y'imyaka icyo Imana yavuze Egide akorera Kirehe nije wese ukumbuze ngo asohoke kwa n'ubwo namusabiye agahusha akorera n'abantu bagoye ntabwo bajya bagahusha kuri Kirehe nabahamagaye ngo ngende uwo mukozi hano namagaye seruja kandi si umunyarwanda aza kubeki yibagirwa kumubwira yaramwishe tiwagiye gira vuba umubwira ngo warambirika icyo Imana yavuze usenga cyane ukomera ugasenga cyane twebwe twari tugiye muri Amerika tuvuye mu butayu ibintu uko biracamo none Imana karatubwira ngo dusubire mu Rwanda nabaga mu Rwanda
mu rugando mu Rwanda nabaga kandi mu bantu batari bene wacu twari bakaza bambwira ibintu byinshi no bakaba ko masubiza kiyenge kandi murakuga kugira icyumba cy'amasengesho n'abandi seberi haleluya haleluya turashima Imana rero kubera gusenga haleluya kubera kutoza gusenga n'ababyeyi bacu uyu munsi hari icyo Imana yakoze izina ry'Imana rihabwa icyubahiro tuvuge ngo haleluya biramwaza ngo tumfashe twese twagiye ngiye muri toroje kugira ngo nihute iminota yaje kugira ngo bafatire amanota tuvuge ngo haleluya abayumvira twabwira niba zinjira muri toroje gusa ndavuga na Friday tumuhore basha cyane naho ngaho Imana ishobora tuvuge ngo haleluya kuko abavandimwe b'abashuti banjye twabanaga hari ukuntu ujya nurira indege tugahurira hirya hari umuntu waje kumusanga muri hoteli arambwira ati kuva naho twe tubiriya hirya sinarira hano ndabwira ati bavuga mu iki twega turi abayobozi pagara ari guverinoma y'iyi gusenga kandi nkubwiye ibintu twanyuzemo ubutayu gusenga gusuzugurika okay topic ngiye kubaganira ijambo rivuga mu imbaraga z'amasengesho imbaraga z'iki z'amasengesho imbaraga z'iki z'amasengesho imbaraga z'amasengesho ngo apotre ibintu yavuze ko hariya kabisa yataje ku imbaraga z'amasengesho aba tuba tuvuga ibindi ubu imbaraga z'amasengesho umuntu ajya kurwanya umusenyi no mu kazi bisanzwe tugira ikibazo abarokore iyo umuntu aturwanyije natwe turarwana mu mubiri iyo umuntu yakurwanya ukabona aho harasenga aho guhohotera senga ngewe nakoreraga mu mutara igihe kimwe turasenga apotre ese uhamya ko bwaje mudagira tuvuge ngo haleluya nari kumwe n'abahungu babiri umugabo witwa Munyaneza wa Nairobi njya ntabwo ubuhamya bufatika n'undi mugabo witwa Twizeye umwuka aratubwira ngo Twizeye yagiraga ijisho rimwe yari afite ubumuga bw'ijisho rimwe umwuka aratubwira ngo tumubwire minisita niwe wari bosi wanjye noneho uwo Munyaneza ngo abe umukoresha wanje direct noneho naje turi ku musozi Matimbo urahazi wa hariya hejuru urahazi twaba ngo dukubite turabwira ngo Mwenyezi Mungu anafanya ishara kwa Mungu tamo la polisi organization kwandika kwandika mitation kono nababwira ati narataramye shaka ngereje none nzakore mu ndara umugore wabiri Kigali naratara koma kandi abandi Kigali yavuze ngo ndeka promotion kandi mana ngamuzo Kigali gucya gusa abatoya baba mu ntara umunsi two kuzamuza Kigali sha nzakurengera sha tuvuge ngo haleluya niba tuvuge ngo haleluya twandi kurwandika ndashakira muri ajenda uyu munsi turakwimuye kubera ko performinga neza urazamutse uya gukorera Kigali tuvuge ngo haleluya murasinya ngo ushinja kwa boss wanje hadi Kigali ndamubwira ngo utima kurambwira kumbe promotion ntabwo bibaye ibyo bintu murabizi biramweza ngo bari ukazi ko kwirukana wowe ukabikora utasenga atansiyo bashobora kubandika ukagenda utima kurambwira ngo nzano mbane n'umugore naje mekabandi arambwira tugende wandike gushyira nyuma y'ukwezi kumwe nanije gukorera Kigali ku gice kugeza uyu munsi nyoza mbere tuvuge ngo haleluya gusenga nanditse urwandiko mu butayu nawe nzandiko zawe uzandika kuri Nyabugogo wabyo za Shikarete ukagira ko Imana izuba gusenga apotre utari gusenga ndakurahiye gushinga itorero mu Rwanda biragoye ayo wasanze abantu bangana gutese abo bagabo se baba bakuruye abana kugira ngo ngo bisengeshe n'abantu kandi iyo byakuruye wahati waricikase
imana icyo tuvuge ngo haleluya. Kelela. Maombi ya imani. Ngiye kuvuga amagambo abiri ariko nari mfitanye nzagaruka ikibazo ushaka zagaruka undi mwaka. Nari kuvuga amagambo ane y'imbaraga z'amasengesho. 1, nari kuvuga gusenga icyo ari cyo, icyo cyo ndaza kukivuga. Icya kabiri nari kuvuga icyo Imana ireba iyo dusenga. Ese Imana ireba position, ireba iyo tuvuga ngo rakashakatara papa, ireba iyo twacecetse gusa, ireba iyo turi mu mwuka twatubwira gutya, ireba iyo turi kuvuga ko ndimi, ireba iyi attitude. Icya gatatu nari kuvuga akamaro ko gusenga, nako ndaza kukavuga. Akamaro ko kugira gute ko gusenga. Tuvuge ngo haleluya. Abantu bose bo muri Bibiliya apotre bose kuva mu itangiriro ukageza muri Yaje bose barasenze. Niyo mpamvu tugiye tuvuga amazina yabo. Urashaka ko umusitari senga kandi usenge cyane. Yego. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Icya kane n'inzitizi z'amasengesho. Nubwo gusenga nitwe tugira intambara nyinshi, nitwe duhura n'amazina menshi, nitwe duhura n'ibikuta byinshi, ariko Imana ishimwe. Tuvuge ngo haleluya. Iyo dusenga ibana natwe. Tuvuge ngo haleluya. Kubera izo mpamvu rero, kubera umwami ngiye kuvuga hejuru y'utuntu tubiri kugira ngo nihute. Niba turi kumwe tuvuge ngo amina. Twatwirukanse mu kanya reka tugende gahoro kugira ngo twumve. Abashobora kwandika bandike kandi biranoroshye ngira ngo babibuza kuri online abantu barabyumva. Gusenga biba mu ijambo ry'igiheburayo ryitwa proskomai. Proskomai ni ijambo ry'igiheburayo niryo risobanura gusenga. Gusenga, pray, gusenga. Iri jambo rero ryitwa proskomai rifite ubusobanuro 8. Ni 9 ariko ndavuga 8 nihuse cyane. Ijambo proskomai cyangwa gusenga bisobanura ngo nukumvikanisha icyifuzo cyawe imbere y'ukuzi kugira ngo akumve. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya, haleluya. Kumvikanisha icyifuzo cyawe imbere y'ukuzi kugira ngo akumve. Iryo ni ijambo rya mbere risobanuye gusenga mu ruheburayo. Tuvuge ngo haleluya. Ryitwa proskomai. Abandi ijambo rya kabiri proskomai cyangwa gusenga bisobanura gusuka amarura imbere y'ukunda kandi utabasha kukuriganya. Iyo dusenga tuba dusuka amarira imbere y'Imana. Niyo mpamvu uzasanga umuntu umwe arapfukamira, undi arasenga, undi aragize gute, undi nigeze kujyana n'umuntu ariko Imana imugurisha mu butayu ahantu hariya ujya za byumba hariya haba isararo apote turaboye yewe arambwira ati dukubite duhere tukabanza twaje muri konjatere twongera twazamuka. Gusenga tuvuge haleluya. Haleluya. Ariko ubu nyine leta ntabwo itemera kujeyo muje muzamuja gusengera hagaragara ko mwiza kandi ko gahunda ya leta kandi Imana izayibwiye turi no muri muhanda iyo turi nahanga Imana ishimwe ko dufite icyumba cy'amasengesho. Haleluya. Amen. Urakora mugenzi wawe mubwire ngo usenga ahariho hose kandi Imana izakumva mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. So usuka amarira imbere y'ukunda kandi ugomba kugira gute ko exactly ugomba gukemurira ibyo bibazo. Icya gatatu proskomai bisobanura ngo imbaraga ukoresha werekana intege nke zawe. Iyo dusenga my friend bizima kuri Dawudi yari umugabo beya yaravuga ngo mu byaha niho mama yanjyanye igito zimereye abarakore babaye abafarisayo barinarira. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Iyo uje imbere y'Imana umwicubisisiya ugomba kuba sincere imbere y'Imana. Kwebera kukicara ngo ikicara na niwe w'Imana. Kini cyaga ijambo rya kane rya gatatu
rya gatatu. Ijambo rya kane ni uguha agaciro uwo usenga kuruta uko usenga. Guha agaciro uwo usenga kuruta uko usenga. Abantu tumenyere metode uko dusenga, uko tubikora, uko tubigira gute. Hari abantu bazi kugira rwose. Aba Nigeria nkunda kujya mu nama zitandukanye tugahura n'abantu ku isi bazi kwibwinga cyangwa abaganga, abantu bakunda kujya kuri prayer mountain. Umuganda ashobora kandi abagira utuntu tw'utuntu baratubona utuntu bajyashira nk'ariya tumeze nk'ibuze. Umuganda ashobora kuzenguruka amasaha 9. Siko tubabaye bazama bose mu katonda barakata bakashakara kata. It is fine. Ni byiza pe. Ariko Imana ntireba attitude, ahubwo ireba ni confiance ufite urimo gusenga kuruta gusenga. Hello. Turi kumwe se? Yego. Turi kumwe? Cyane. Kama tuko pamoja semeni amina. Guha agaciro usenga kuruta gusenga. Gusenga whatever. Imana ireba mu mutima kuruta. So mu yandi magambo wakabaye focusinga ku Mana kugira confiance Imana kuruta attitude no kurimo kuri. Gatanu. Niba ugukoresha ituma Imana ivugana nawe. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Cyangwa cyane. Bibiliya ivuga ngo isengesho rya Ana. Isengesho rya Ana. Ya Ana. Apotre nta Imana ipfa kuvuga gusa. Kubera ko batavuze abandi. Kubera ko batavuze ngo isengesho rya Jean Paul n'uru cyangwa rya Gilles n'urugero. Hari isengesho kwa rigakora ku mutima w'Imana. Eshiti. Ana yarasenze. Arongera arasenga kuko yari afite akababaro ko kubura umwana, kandi akagira penina mukeba wo gucumita buri gitondo, ahindura strategy wakazanyeganyeza iminwa mu gitondo na nimugoroba. Ku buryo abantu bakonfuse, iyo Imana itabwishuriye ushobora kujyajya mu muntu urimo gusenga. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Iramweza ngo ntubite ku bantu. Abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka. No Imana. Tuvuge ngo haleluya.